بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jariin pengajian na to waktu ini insyaallah taala amuin pagkasilasamatan agama Islam. Sumagawa tagnaan na to in pakarajaan ini kataan dahin ha puunan sin kita kataan amuin kawa untayng kisah mo na rin ha jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu siya diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pianaugan sin panagnaan wahi amun yung pagtawagon suratul alaq muna yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Amun dimatungin Jibril alaihi salatu wassalam pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu rito siya halawm sin amin pagtawagon hawa awi ayaon nga niya Jabal An-Nur. Amin buod law niya ini mampunyahi sahaya. Sabab tiyawag siya ito sahaya sabab dito timagnain kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na naog sampai waktu yaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam launta na tarsanggang sin jimatu panagnaan niya kaya kitaan in Jibril alaihi salatu wassalam haamin luparagbos pagpapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in amin launta apangatod sin Rasul yaon kaniya kaya tampanan launtain katantaan sin lago si Jibril alayhi salatu wassalam doon hayaon na natat siya sin buka niya amuin nakanaog siya magtuy-tuyring ha amuin lungag simbo diyadto dimakan siya magtupaasawa niya kalasahan niya amunay nasawa niya panagnaan Khadija bintu Khuwailid. Doon hayaon sambil nananatat in unod niya imiyan siya asawa niya zammiluni zammiluni asabit to amunain kiyawasan na siya sin asawa niya asupaya maigim buka niya amunain kapamung sin asawa niya kaniya laung niya la yukhziqallahu abada. Ang biya kato di kaulaw niya siya-siyahon sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Innaka tasilur rahim. Sababin ikaw nanunog patikaw ha mga aso kampung mo, kampung kaluarga mo. Wala kaw namuta si kanila. Ibanin ikaw ramikyan amuin di kaw makatanam kimita ha mga tao barhajat amuin subay mo yadto matawang sila lawi-lawi na yung mga miskin ibansin isiyo-siyo na yung mga yutabang amad rin ang mga pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ito dahil hakabtangan sin Khadija laung tapanagnaan pa sin agama Islam bisan ni anong wala pa siya timitindog buat malaingkan dito na siya timagna kaya pamuong niya innaka latasilur rahim
ikaw nanog patikaw pa mga kakampong mo, kalasahan mo, amin di mo sila hiwin, hauno pakaradyaan. So ingkabtangan ini, lando ini, mahal ka kato taniyo hangan pagkamano siya. Amo na yung parsugpatan si magkampong, doon haon timindog in pagtulong tabang, sarta doon na pagtulong tabang, timindog in pagkasi iban paglasa. Doon hay ni in manusia tindukanan nila in parkala ini sabab hambuk siya rin ang mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa manusia in pagtulong tabang, in pagkasilasa sabab di siya mabaya mabulak in pagkasilasa sin family but amat tin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai aun biyay ta niya kato niyo. Dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana ar-Rahman wa hiya ar-Rahim syaqaqtu laha isman min ismi man wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattu. Matawad riwayat sa kabtangan, jenis-jenis na yung kabtangan buat malaingkan yung kamaksuran niya sibuk dakatan. In maksud sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi na may taintuhan na to Rabbul Alamin ako law niya intuhan Rahman. Atin niya pagyanon Tuhan Rahman baing ulungon. Aun hambuk riwayat anar Rahmanur Rahim. In ako in Tuhan baing ulungon iban baing kasihon. Dugay ngin pagulong, dugay ngin pagkasih. Karena in pagulong bang daing Allah subhanahu wa ta'ala kaulungan ning katan pia panjari niya. Sibuk da muslim kafir sibuk da katan. Boy ni pagbidda. Sibuk daiwan si mga kahayup-hayupan kabinatangan magkakukunahan tabang kaniya irihil na sin Allah ta'ala yadto katantan amuad tuing kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala niya piya pagbidda buat malaingkan laong si mga sila mananapsir in rahim tartanto hadja hamanga sila amoy in nanaymai simpardakan sin Allah ta'ala salta timangkis dahil mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sila tuin tagsuko kaniya. Naramik yan doon hamin hadis ini na mayita siya ako lang niya in Tuhan Rahman uwas lang niya inyaon Rahim in Rahim ini amuna in puunan piyanaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkasi iwan paglasa doon siya natibuok kalawm sin rahim sin mga kababaihan doon haon timubo sambil gumawa maripababaw sin gumiini in hisiw-siw na impasuligon sin Allah ta'ala halawm sin rahim amin umuk doon in kasi sin iniina haanak niya kasi sin ama haanak niya sampai bang siya lumasag na rin pa halawman sin gumiini inyadto damikyan tumubo in kasi sin anak hamaas niya amuin nakawidda dahil katan pagkasi iwan pagulong dahil hindi hababaw sin gumiini bihad to ra isab inhantang sin amin dua maas na doon na yaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala impag iyanon lang niya ini Rahman mataod doon na bangwis tahon in pagkasi in paglasa yaon mataod ka jinis na pag-uwas lang niya si akan kulong niya pag yanon si akan kimawa siya hangkatingi dahil haamin kasila sa sin Allah ta'ala yaon
amuin piagngan niya sin amin pagyanon rahim. Hambuk da. So imana niya, in hanggatos ngan sin Allahu Ta'ala, yadto niya, tiya tau, hamahuli, huli bang sa upama, magui na yung kita katan pa amin matan uuwian sin kita niyo. Tiya takad niya yung kasiyamantag siyam, hitukbal niya hamanga sila, amuin nanay maisim pardaakan niya, iban amuin naghali sing ginawaran niya, ini laung tari himinang atawa inyadto pupuon nila yung ginawaran nila, misan biya din napso nila, katantaan pupuon nila, wang man sila rin makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwos biyata doon ini sintuhan Rabbul Alamin, man wasalaha wasalto. Isisi manug patiroon hapagka sila sa ini, sugpaton ko siya. Waman qata'aha batattu. Imana sim batattu, laung niya doon haon. Waman qata'aha qata'tu. Isisi mamugto ikaniya, bugtuon ko isab siya. Naamo ini, in amuin kahunahanta, sugpaton halauman sin dunya ini. Amuin hawaktu napapakay na to in waktu rihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena amurainin puunan na to wayron puunan na to dukain alon sin kabuhi na to amurain waktu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato na doon na ini sambil aun pa hadis dukain biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingan niya sin siya in Rahman Tuhan baing ulungon baing kasiyon uwos ang pasya imian wa syakaktu laha syakkan min ismi at tingian niya kiyawaan niya ngan day nga ngan sin ini Rahman ngan niya wa arsaltu lil khalaiq wahidatan. Ang pakulong niya piara pa kataan piapan jariko. Alaw man sing gumi ini amuin hambuok daray nga mga kasilasayad to kiyawa niya tingi day nga hanggatus ini kasi iban lasa. Aun siya hanggatus ubos kima siya hambuok ang pakulong niya piara pa kataan piapan jariko. Arsal tulil khalaik piagsauhad na sing katantan piapan jari niya riha babaw sing gumiin. Nabangko kimita sing kahalan di madatu alaw man sing gumiini mainuino kaw agad kaw rin makakaharad. Amin bukon na ka umatod pamano siya, umatod ka pakahayop-hayupan, mangbiyadinin lasasin ina sinambok hayop yaon na anak niya. Biyadinin lasa. Makakita ka si manok magipat ta anak niya. Bagbiyadinin lasa niya. Sampai makakita ka si bukon na anak niya, iipat niya. Biyasin itik, imipat sin anak. Ay sin manok, imipat sin ini iklog itik. Yaon siya magtatawag ha anak niya yadto na limangoy pa laom sin tubig yaon siya magtatawag biha saka binsiyari makakadto pa tubig pasal sinlasan ni ha anak niya di siya mabaya malumos ako aon hikaway ta ko kaniyo kasuy-suy ko kaniyo jima to hawak to ini sibi-sibi pa ako. Bisan niya noon yan pa ako nakatagna nag-school. Aun sapi na mo, miyatay inanak niya. Pagpatay sin anak, di migin sapi yaon maglilibot-libot bihan, magsisimot sin anak. Di mi. Usad to magsilawak siya, igwain tingog pataas. Manjari hawak to
Nagdag inama na mo, hamagulang ko. Daw niya kain sapi, yaon hukuti, guyo ramad to pa, dakat. Sa babimbay na mo, inhangutod dakat, inhangutod gimba. Giyuyod niya. Insapi, miurol haulihan niya. Sampay biuloy niya manin sapi, yato na imanod na harap palaod, yato in sapi, mag-uurol. Haanak niya. Sampay amin nalimon na imbaran niya katanura kuman, di na mabutin si kinya, paamuin buhangin, nagbing na siya. Pataas. Pagbing niya pataas, dumakan madto pa amin lokal, kaya bugtuan sin napas sinamuin anak niya. Pag-ubos yan tuwi ang hadhad tuwing kahalan, sinamin sapi yato. Pag-abot si may nahatiaon, bangyad turahon na, guyuron naman to palukal pagkakaunan niya, bang niya katumtumanin anak niya, magda kanan bihan sambil muklas dahing hukot piagukutan kaniya, madto simimot pa aming bakas piaglikaran sin anak niya, ubos yan turain doon ang parumakan madto palawd. Diinin iamutan niya amin panahon madto urulun sin sapi ito. Sampay inlugay niya, sinamin sapi, makaiyan na kita, bang mano siya, makaiyan kau kiangog na. Sa buhay hinang niring sinadlaw-adlaw bihatuin hinang niya. Sampay in sapi yato, maam siya, imadlah, di nakapanguraan, di na siya misang kapagbadjaan. Amon to, sapi, nabiya din na kita. In sapi, way akal. Bebay ta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi pagpapanjari sin Allah Ta'ala, piagbidaan si mano siya iwan sin malaikat, iwan sin hayop, jenis-jenis. In malaikat, piapanjari sin Allah Ta'ala, taka-akal way roon, napso. In hayop, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, way roon akal niya sa taka-napso. In manusia napundoon kanya in napsoy banakal. Sa mahita in manusia kaakalan niya misan imbaran niya. Sinyaw kanin akal. Ang kanalaw niya intaw taga-akal, di man jari makatayang babaw in napso niya rin akal niya. Sa babawag to makatayang babaw na in napso niya rin akal niya, bukon na siya manusia. Dito na siya hatumpukan sin hayop. Bang bukon hayop, mababa pa rin hayop, may nang na siya binatang. Amo yan, inji mato, haamin kaya kitaan ko sinbaran ko. Nabang kau kinita si mga kahalan, kakisa-kisahan, matawad pagkakitaan tayo ni, biya dinin lasasin, ini, hambuk piya panjari sin Allah Ta'ala, haamin anak niya, lima kadlad din kaniya. Pasal sinap, amuin pag-ianun rahim yadto. Biya din ni manusia iridikato. Manjari, intungod paparkala ini, mataod din ang mga ayat sing Quran, nang daakikato taniyo, sindi patinggalan kato in mga parkala ini, amuin pagkasila sa haadtara sing kita laung tahang kaliuran. Bihan. Ambuk ding ha mga ayat beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ra'd ayat kawan tagisa, amin mga sila nanugpati ha mga piyarlakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mapatot nila sugpaton sarta in sila yaon amuin yaon nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yaon nagmamabuka, hihinang nila hindi akan sin Allah ta'ala di malayo ding hapyang langan kana mabuka sila sin kabistahan sila sin Allah ta'ala hadlaw kana sin pamista amuin kalugian sangi bibistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amon to.
Demikian ayat kauhaan tag 2 pakauhaan tag 2 Surah Muhammad Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hamukin niring ha mga mapatut na to paghalian in mga perkala ini karena sinmulka sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sumulang simpardaakan niya amin mamugto isin pagkasila sa ini miyata sin Allah ta'ala unulong niya sumulang kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala magmasyat kamu kaniya manaikod kamu ring hapyang daakan niya uwos in hinangun niyo maghinang kamu sin amoy in sa tula at longta at tawasulang manulang dahil mga kakahinang niyo ring halaw man sing gumiini wa tuqatti'u arhamakum mamugto ikamubihan simparsubpatan amin doon biutang sin Allah ta'ala impuunan sin pagkasila sa roon di mabaya ipabugto sin Allah ta'ala bugtuon niyo na mga sila tulong sin Tuhan na Rabbul Alamin ulaika alladhina la'anahumullah mga sila yan paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala laknat di halom sin gumiini sa babang hadlaw akhirat labi in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala paratungan kanila di hababaw sin gumiini unong jumato kanila pa asammahum bisuhon na sila sin Allah ta'ala uning pag-inong bisuhon mataod na bihaon nagbibiso-biso di dumungog sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala di na yung mga tao yan minsan sila makarungog bang di manaingog sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya da sila bisu lantak wa a'ma absarahum iban damikyan buta na sila bukon na hadya bisu buta pa pagyanon buta di na sila makakita singkatan marayaw piyag marayaw sin Allah ta'ala amo na yung mahal ka kanila yung katan masyat kaba akan mo imano siya ipagbantog pa nila ipagbansag nila yung pagmasyat nila hababaw sing gumini biya sa kaula-ula inamin wala miyakad kanila nagmasyat amod tinaluhi biya naamo yan damik yan dahil Suratul Baqarah ayat kauhan tagunong pag ayat kauhan tagpito inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa amma alladhina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan na to Rabbul Alamin di hikaluman kaniya di hikasipug kaniya di mihil misalan misan dalawang niya pikot siya butin pikot doon may tasabuton sin Allah ta'ala sa baon waktu in mano siya mahal ka painan si pakpikpik sin pikot deng sin hambuk mano siya bang siya rin makad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan sampai biyayta niya in ammal sin anak kapo Adam di makada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan dapyag punan singkatan manusia iyan ingkatan yon marayaw di siya mugat dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala han si pakpikpik si pikot timbangan bang timbangon inan si pakpikpikan si pak si timbangan inamal aminian niya marayaw yung katantan di misan mabiya simbugat sinan si pakpikpik si pikot bihan na isim mga yato amo na lang niya mga sila na marubahi
sin amuin parjanjian iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Sa babaon parjanjian na to. Yari pa kita halom sin pakandangan ni ina na to. Mabut kita hanggatos tagkawanad law halom sintian parahan ni sin Allah Ta'ala upat parkala. Imana niya, bata-bata, way pamisan na jujukop in tilawasan sin pamaranan niya. Sumagawa jukop na in utok niya. Makatayma na sin uno-uno. Ibayta ka niya sin Allah Ta'ala. Kulang pa. Bangbiya kato, sumulig pa yung lima niya, sumulig pa yung sikin niya. Kulang pa yung kapanyapan niya, sa inutok niya, jukop na. Parahan na sin Allah Ta'ala sinupat parkala. Iwan syukuran sin kabuhi niya, iwan sin rijiki niya, yaon nakata. Kaya susulat na. Karena maksud sin Allah Ta'ala nagpapanjari kato, tanyo supaya makapagtag-ipon patuhar Rabbul Alamin. Way rundo kay. Way. Bukon kita niyo piyakari pa dunya supaya kita numay ng sultan. Supaya kita numay ng dayahan. Bukon naman to. Sa mahinang kita sultan, mahinang kita dayahan, mag kita makadharakan sin Allah Ta'ala. Bating kataan, yari halaw man sing gumini, nikmat ngayanan sin tao nikmat. Amun piagsang danan nila nariha babaw sing gumini, bangdi lumabay ring kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon bugat niya, wayakan niya. Tambatan da sinambuk alim, in alta mo, pagi anun nila mahal, wayan, malaka syai, miyan kau malak, bang bahasa Arab, way kayo laisa laka syai malaka malun wairun altamu sababing kataan yan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus diyo jukop niya yan. Sabi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah Ta'ala halam sin hadis qudsi in Allah Ta'ala nagbabaya kato. Diya sin Allah Ta'ala wa minan nasi man la yasluhu illa al-ghina fa idha abtartuhu absadtu alayhi dina. Aul long niya rin nga mga ipon kumano siya di siya tupon bang siya makundayahan hangkan ko siya piyapagdaya sabab bang ko siya hinang miskin nagkiangi kun pag-araman niya. Kan siya hinang dayahan supaya di malaraking pag-araman niya. Wa minan nasi man la yasluhu illa al-faqr. Aun ding ha mga mano siya di siya tupon magdaya subay siya kamiskin. Ida agnaituhu absadtu alayhi dina. Bangko siya hinang dayahan malarak yung pag-araman niya. Nawiyan na kang karon yaon na kanin alta katantan. Sabab siya po talon sin Quran sin alta ikaron, bukon taod sin tuong piagluluunan sin alta niya, bukon. Kunsi. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Pion may mano siya makusog dumasing kunsi, hambok kunsi niya way makara. Pagluluunan nito sin alta. Nasa mabit ito, pagka siya rito po magdaya, biyagbag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung gumi. Piyaso di karon, iban sin alta niya katan, iban sin taon niya makad ka niya katan, namamantog ka niya katan, piyaso, sampay pa adlaw, hindi kay ngatan, banghaw nun na nakabutang hikaron, iban sin tao katan, namin nagbantog ka niya, babaw sin gumi. Kamu ya. Sebab siula yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa kadtuhi karon kawaring kaniyang kapatot sin manusia do kaing ding kaniya. Kapatot sin miskin yaon kaniya yan kawamat to. Pagkadtuhi Musa alayhi salatu wassalam na mayta unoy na gini.
Pakulong ni naglugto sinalta ini bang bukon ding napikilan ko iban sinakkalkor isa ko ini mabihay ni. May ta ko hirahila mga yaon miskin yaon wayron kapuspa ida nila wayakal nila. Bihan sa nimbisar si mga kaibanan. May ta ko magjakat kanila. Wala nila na magliso-liso diya babaw sing lumini. Wenye kay ingatan niya katan kapatot sin silayad to. Na labi-labi na biyabay takato. Isu yung tagda po kaniya. Aun yan. Bangkaw mataw dalta. Tumto mainalta yan aun tagda puro kaing bukun kay mo. Kata. Siulayan na dyan sin Allah ta'ala piyalabay rin kay mo. Kitaon bang mo mahinang ibadat yan pa Allah subhanahu wa ta'ala tawadi. Bang mo kumbison hitaw sa jama siyat nakula. Pagtawag kanya kunuz. Kunuz, sinangon mo, treasure mo wihan. Hitaw na sadya. Matawad saan, magti-treasure. Alta, biyahal ka unubaha. Kita-kitaw na dyan sintaw, hibutang laom sa amin. Ingan niya, to treasure. Ipagpakita kita, ipag-abu. Naman jarin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut hitukbal kanya ingan niya to kiyawa sinambuk ipon niya simukat kabantukan ding hapar sa baban sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ingan niya kuprun nikmah pagkupur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan na in mga ini kahadis-hadisan biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo umapas katan paamuin sugpatun na to impagkasilasa haantara sing kita niyo muna amunain hangkaliuran pagyanon zawil arham atawa zawil qurba amin masuok maun kaymo atawa dawil arham amuin dain doon ha kapatot dain ha amin tiyubuan sin pagkasilasa ha antara sin ama iban sin ina limahi limbata maripagwa nagdara sin unuyad to sabab bata gumawa dain halom tiyan sin babae ayaw ri kuyakan habata-bata yaon ba't hina ni iban hiyaman niya misan wayroon pamusog niya, taon nakakita sadya sin bata-bata, kuyakan inta o makakita sin bata-bata. Pasalsin amin niya, tugiwaan niya ito. Hangkan na, hindi matukan Musa alayhi salatu wassalam, bang bukon pasalansin yan, di lumahil ni Musa. Mahita, sabab hawak to paglahil niya, mari pababaw sin gumi, nagdaak hipiraon ipapasumbay ingkatahan bata-bata ipag-anak nawayroon longta bata-bata makatapok hawak tuwad to mahita sababing bata-bata in kabiyaksahan niya in pagtangis niya nakaroon ka na dyan sin tao nawang karungo kan na sinsundaloy piraon nito na mabiya budlong harap pa unahan maglawag bangaw nin nagtangis kaya sumagawa dahil nga hikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan ina Musa sintuhan Rabbul Alamin inanak mo pagguwa butangan palawm sin luluunan amin sa kira-kira di siya hilunod bang upaanurun ha sapa hinangan sin ama pagbubutangan ha bata-bata nabangit to makasuok ng mga sundalohi piraon maglawak itunton na sin inabihanin hiukutan ituntun naman to bihan paano ron pamalayo bangya wala na ron yung sundalo, bisuron na sa magbalik. Sa katon pa pa. Sampay amoy
tapaot na in waktu, wayroon na, piyanawagan na sin, Allahu Ta'ala wahi ininahi Musa. Parurualong nin anak mo. Irdi'i, parurua. Fa idha khifti alayhi, fa alqihi fil yammi. Banglaw niya kiyansuban na siya, ang pagkaw kaagputan na sinsundal hipiraon, buluyan na, paano rin naman din anak mo. Wala takhafi. Laung sin Allahu Ta'ala kanya, ay ko mabuka. Allahu Ta'ala imiyan di siya pabukaon. Way jumatuha anak niya, makruh. Way kabukaan. So Allah Ta'ala nagdakan niya, buluyan ni anak niya. Wala takhafi. Wala tahzani. Ay nakaw magsusa. Bangin Allah Ta'ala imiyan ay ko masusa, di siya masusa. Bioloy na anak. Mahita yan tuloy masusa. So biyaitaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Inna radduhu ilay. Ibalik na mo din anak mo kay mo. Wajailuhu minal mursalin. Iban hinangon na mo pa siya daat. Lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na yung pagyanon unum parkala dihil sin Allah Ta'ala hainahi Musa hambuk ayat da yaon na jukup katan paruruain anak mo bangkaw kaagputan na ikaw masusay ikaw mabuka buloyanin anak mo. Ibalik na mo da kay mo. Sarta inangon na siya daap. Amo ating di matok, ianod na. Yung bata-bata. Laong sininahi mo sa atay manghod babae, inda, puro lako nung matintay manghod mo yan, tubang nakapakain na ianod. Kadto ka urula. Miurul ni makulang babae. Kita biha. Sa nagtatapok, mabuka siya kabistuhan. Pagkita niya ito na yanod papala si Firaun. Pagdatong papala si Firaun, nakita na si mga taon niya. Nainoy-numan, naghibok dito hato, nainoy-numan na sa way Firaun, way anak sabo. Babaya makawakanak sa way pa sila rijikian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napagkita sin asawa ni Firaun. Nabi ni siya aki ko kain na. Ayaw ri makuyag inaiwan ama sin bata-bata gimuwa ding halamtian sin ina niya. Misan tauro kaing makakita bata-bata magkukuyag pasan sinamin lasa. Giwaan niya rin haamin ni pakandangan ni ina niya. Kuyakan. Pagkita sin asawa ni Firaun. Nahipuin lang sin daghal niya sin lasa iwan kasi habata-bata. Magtuy niya kiyawa. Pagkawa nakaingat na Firaun pagkadto. Long ni kan si bata-bata yan. Ay na ba ko maghibo? Uy ron anak tayo nangunta na anak. Malukay na ako naglalawak kung makawak kita anak. Uy ako nakawak anak. Nahinangunta na ba anak? Uy long niya makaingat. Naamo na ito. Mahita yan, tumiutang sin Allah Ta'ala rito. Bangharuwa himu sa simulig, matay ra siya. Sa piya ipat sin Allah Ta'ala rito halawman hi Firaun. Hasupaya lumahil maripakuwa. Hasupaya ikapatarang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kabayaan niya jumato. Misan pawiyahatuin kasigpitan. Amo yan. Na yung mga ini mataod, nagkahinang si mga kaibanan, timpo na kauna yan ito. Bangkaw maakoy, yan pa nakaw maurol. Sa pakoy ikaw magtupa, sa tru. Di nakaw inu-inuhon. Dihan.
Sabab may ita, bang kumiyad to kanila, in pananaman nila, bukon kaw ato. Dari ikaw inu-inu mo. Bihan yan. Naamot tinggi mato. Doon na ini, mataod din ang mga hadis. Beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan manunugpati sinamuin pagkasila sa ini, pagtulong tawang ini, hambuk din ang mga amal sa rayaw-rayaw. Amal sa laggo-laggo. Sampai piya pagsibo sin Allah subhanahu wa ta'ala may ibadat sa laggo-laggo sin hambuk Muslim in amuin pagsugpat mo sa jaiban sin kampung mo. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis hi Abdullah ibn Salam. In hi Abdullah ibn Salam hambuk Yahudi. Hambuk siya Yahudi. Paglain sin Rasul pa Madina, miadto siya, ingkiadto niya biya mga piyag inu-inu niya, ingkahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon daing ha mga sipat biyata halom sin Taurat, sipat sin mahinang nabi hasusungon. Kitaon niya rang matan-aon doon sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba't diungog niya na insuy-suy, aon lang niya nagdaaw ka nabi, gimua akay napusan, yadto ka Makkah, na kitaon niya, bangyaon ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afshus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kamulong niya mga manusia atin niya bukunin biyata dunay ni Muslim sadya, ya ayyuhalladhina amanu, kamu nagpaparat saya sa manusia katan Islam kafir lamud, ya ayyuhan nas afsus salam, pasaplakan niyo yung kasalamatan, yung pagsalam siya lang. Kaya manunjukin, manjari ko sumalam ang mga tao, bukon siya uno, Muslim. Kalureng ha pagsalam mo at makauno siya. Mahinang sarap siya, makasayo siya. Lihat, labi-labi nabi mga waktu na to ini. Ang kau kaya ingatan lang niya, tausuk, naro kayong magtuwi nun. Aon magtuwi marka itom, kakitaan nila roon kayo. Biha. Sa, bang muhi pakita kanila yung dayaw mo, mapindain panganal nila. Mapindain pangatod nila kayo mo. Ay, ba't marayaw to ilong ni sabihan, bukun to ibihat to, intukod na mo ay nakaamo. Bihan yan. Na, afsus salam, pasaplakan niyo impag, salam siya lami. Bihan, kasalamatan kayo mo. Yatay bangho. Peace be with you. Bihan. Way niya ito, mag-iyan ka. Kamayan, kalo-kalo, mahinang sabab. Sabab aon yan, kapatot sin, kapir doon kayo mo, on kapatot sin, ikaw rito ha kapir rito. Ulungon mo siya. Bisan siya kapir. Biading kaagi. Panghindwaahan mo siya, pagman siya, mahinang Muslim. Maka pakaw karayawan. Pag siya na hinang Muslim dahil nga pagduha mo, ingkatan sing kignot kahibal niya, yadto on bagi mo. Sabi na hinang siya Muslim, dahil kayo mo. Sabi ba ita yan sin? Rasul sallallahu alaihi wasallam. In yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Makahidayat ko hambuk manusia nakasud siya pa ka may Islam. Labi marayaw raing sin alta halom sing gumi ini kay mo nakatan. Biya. So may ta bisan ko miyamatay na yaon siya nag-aamal masibuhi pa siya on pa kay mo. Ikaw hinay nang sabab.
Amo yan. Na, ikaruan niya. Salam, ibadat yan. Sadaka, ingan niya. Nakapagsarak ka kaw. At'imut ta'am. Magpakaon kaw. Ang mga tao kulang kabos. Ibadat na kula. Namahagi kaw sin, ni'mat sin Allah Ta'ala yang kay mo. Kumbay na nila, share your blessings. Pamahagi kaw sin, ni'mat sin Allah Ta'ala yang kay mo. Pamahagi kaw. Ibadat na kula. Wasilul arham. Nakasud na inyaon. Sugpata im mga asal kakasimu. Kampung masuk kay mo. Wasallu bil layli wan nasu niyam. Pia pagsibu sin Allah Ta'ala in pagsambahayang sin hambuok tao tiap-tiap bang mahalok na ingkatantan magbati siya magsambahayang. Biha. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ingkatan ini bang muna hinang makasud kau palam surga halawm kasalamatan. Pag ano halawm kasalamatan, di humundong yung malaikat tiap-tiap makalaway rito halawm sin surga kaya luluunan mo. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kasalamatan kaniyo. Mga yan kam halawm sin pamaybay niyo yan. Na kasud na kamurunan, kaktal na kamurunan halawm kasalamatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halawm nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin, halawm sin surga yan. Amwat to, inday nga mga kalagguan sin amin pagsugpat si pagkasilasa. Damikian, riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Malingkat hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat di Bukhari kay Muslim. Banglaw niya hikakuyag kaniya atawa hikakuyag kay mo, kakuyag kako. Amuyin maukab sin Allah Ta'ala sumud kay min rijiki. Di mo kaingatan mang dain lumabay. Maluhay sumud harap mon kay min rijiki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban paharaon sin Allah Ta'ala numul mo. Fal yasil rahimah. Sugpata ing kampung mo. Sugpato ing kampung mo. Dahon mo sila magkasilasa. Dahon mo sila magtulong tawang. Alaw man sing gumiini. Ba't mo ating kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini damikian beta sin Tuhan na Rabbul Alamin. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Mapatut mamakai simbiang pengdakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amo na mga sila magkampung kiyang pungi dengha hambuk pahambuk suway amuat tu sibu impangan na amuin bukon hadjalong ta denghan sipa atau hambuk ini hambuk dengha mga piardakan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala kato niyo. Maka iyang kita ini one-sided siya, bang habasa ang galis. May ta one-sided. Sabab misan siya mamugto ikay mo, subay mo ra siya sugpaton. Amo yan. Bugtuan niya na kaw, lang niya magbugto na kita uway. Sumakuha masimuro siya, sugpaton. Subay hadya kita masabar. Amo yan in subay hitaw na to halom sinbigi jantong na to. Magkampong magkampong. Maglasya maglasya. Di kakantian pila bulawan.
hawawaw sing gumiin. Bihan, di mo mabi ing kampung mo. Di mo ray sabi karakang ing kampung mo. Sabab unod ugat mo. Batamod ting kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing kakuyakan sin Tuhan nuto Rabbul Alamin, imagkampung, labi-labi na bang sinuing kakahinang, magpun-pun sila katan halon sin sulka. Sampai wita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harukaing hadis. Hisiyo-siyo, demikian Quran, mahamul na may takato. Hisiyo-siyo inhiminang simingod ang mga kakahinang si mga nakauna rin kanila, hati niya amin mga kamaasan, doon timututog hapiang daakan sin Allah Ta'ala, di malayo din hapiang langan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ampain anak apo ngayon simingod murol dahayad to, misan pa aun kulang sin amal nila, mauno sila. Mabisod sila magtupatumpukan nito. Sabab may ta, magtawang tiyawangi inuno. Imin amal sinambok pahambok. Biha. Biha ada si mga anak. Aun anak, wala na piyalahin sin Allah Ta'ala malukay di hababaw sing gumiini. Bang siya naabot, wala pa inumol niya si mangput, suway na ipagpugpuyat. Kanin makulang ko bihan, nakatawag ka ko, uto, nanawapat inanak na. Anak niya, nawapat. Unoy nagi ko, congratulations. Laong niya magsukur. Alhamdulillah. Aun namak kanya rito hadlaw akhirat. Aun na sumapaat kanya rito hadlaw akhirat. Lihan. Hanggang na yung bata-bata amoy wala pamisan miyo klasin pusod niya. Miyakad na kiubuling pusod. Hamaran niya wala misan nautod. Haadlaw akhirat. Bang dumatong inina niya, iwan ama niya, ang pahababot na timbangan, inamal nila, di makaabot sa timbangan, pasuron sila narka. Maglaging bata-bata ito, no nahina kaya ma. Ya Allah, hina ko kaya ma, ko yung tulito. Pasapa ata ako. Ang sinallahu ta'ala kanya kantuan na. Yamak mo kayo na mo. Uno ini nangon sin bata-bata, sumud pala sin narka. Di na siya makananam sin kayo. Bating katantaw sulga, misan simud pala sin narka, di makananam sin paso. Hukutan niya, hina niya, kaya ama niya sin pusod. Mimikit kaniya. Guyuron niya rin halawin sin narka. Madto patubig pagyanon maul haya, tubig amoy in kabuhi ligoon niya pagwa din dito harap na palong sulga. Bihan sababing mga yan katan paunahon sin Allah Ta'ala rin kato in kalasahan ta panulay-sulay sin Allah Ta'ala ang biya dinin hugot sin pag-iman ta pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siya yung nagdihil ka to, kawaon niya magbalik, may tako rin magrita. Subay ka magrita. Bang niya kawaon. Misaning kita ini, kuno waktu, subay ra kita magrita. But in mahukot in pag-iman niya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hihinang ning katan piang daakan sin Allah Ta'ala, tiyatangkisan ning piang langan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini siya yaon tausul ka na. Imbayta sin Rasul, hambuk na kumanin nakahapa kaniya, hangkan siya rin makasudsul ka. Unoy nakatampan kaniya, hindi niya kasudsul ka. Kabuhi, di makasudsul ka, imano siya, buhi siya, subay siya lumabay kamatay.
In nakatampan da kuman kamatay niya. Sabi di siya masusarang siya matay. Gaman ko yakan. Sa baba mo ra kuman in nakatampan in kamatay. Amo yan. Na, amo yan to in dahin ha mga biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin ha mga pangindok kato, biya din lang niya in pagsugpat ta ha mga kampung ta. Hamuk biyayta doon hay ni riwayat dahin kan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Impagyanon lang niya magsugpat hangan sim pagkampong wala nakasugpat in tao bang siya sugpaton niya isang. Sa kuno siya makasugpat, bang siya pugtuon sugpaton niya. Siya yadto in nakasugpat. Amo tipag yan. In sibugpat kay mo sugpat mo isang, wala pa kaw si mampay. Sa bang kawugtuan niya, sugpaton mo siya, yan pa kaw si mampay. Amo yan. Laisal wasilu bil bukafi. Bukod yung pagyanon lang niya, amuyin, bangkaw sugpaton niya, ba't inya ito nakauno na kaw, nakasud na kaw. Sa inlabi rin dito, amuyin bangkaw niya bugtuon, sugpaton mo siya. Namataw diyan, dahil mga panghindo kato, aon waktu magambol dain, magtaw tayo mangod, maglawla siya. Diri lang kita jangkaan asal di manjari kita magpalando simpagsagga. Inabutan sadya 2 adlaw. 2 adlaw ra. Di manjari may nang upat. Sabab bang mahinang upat takad kaw ang kapito. May tanto ang kapito. Sabab inamal sin anak po Adam biyata sin Rasul dahon pataas langit adlaw isnin iwan adlaw hamis. Isnin salasa alba hamis. Kau patadlaw. Jumaat Sabtu Ahad Isnin. Nabang wala si ugpat halom sintu adlaw limiw na isabin pila adlaw may nang nahang kapito. Bang abutan sing kamatay wayroon nakapagsulot laom narka karwa. Na imbiyay ta gato si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon maramo magsagga daha magsulot. Ikaw yung magsulot. Sabi ta si Rasul wa khairuhuma man bada'a bis salam. Bisan da na pananaman mo siyain nasa daha na magsulot. Sa bangaong kabayaan niya, roon siya tutuga kabayaan niya, ay nandiyan ka lumamog. Sa haka mo magkampong, ayaw mo bugto Magkampong na ka mo. Bisarang na ka mo sintao. Hindakuan niyo kay kung magklase sa long niyo, magtay mo din nama nila. Magpangtungog minsan to Oo, namita sila. Nakita ko yan. Hisuin nagbisarayad to, mahinang saksi niyo adlaw akhirat. Hikuanin nilang sinallahu ta'ala makasud na siya ni surga. Jukop na. Kumakawa subuhon pa. Hisiyo kamurunhan kaya utangan nini. Nabangaon sumayang dito adlaw akhirat. Ako ya Allah, magbista na kamo karwarwa. Ada kalamay ng pasya mo please. Isimpagyanon mo please. Amo na yung mga tao yang nga subusin Rasul at adro naman nil mo please kaingatan nyo lang nahisiyuin amuin pagdihilan maanasing kaibanan bankrupt lang ni
Bukon bankrupt. Pag yanong bankrupt, habang kuha dyan na ubusin niya. Sa imbayta si mga sahabat, man la dirhama lahu wala mata. Yung pag yanon muplis, wayroon alta niya, way nakahud karas niya, naubos na yung lupa bay niya. Amot yung pag yanon muplis. Laong sin Rasul ko naman. In muplis, al-muplis al-muplis pina, in pag yanon muplis di kato niyo, haara man ato Islam, ya'ti yawmal qiyamah bisalatin. Dumatong hadlaw kiamat, nagdarasin, pahala sin sambahayang niya. Wa siyamin, pahala sin puasa niya. Wa zakatin, pahala sin zakat niya. Pahala sin katan amal niya, diara katan. Sumagawa, di makabayaran haamin utang niya hambuk manusia. Bang di makabayaran ha utang niya doon hambuk manusia yaw, ukhida min khatayahum, kawaon indu sa sin mga yagto katantan, ampa hilamud madtukan niya. Turiha ilay, tumma turiha finnar. Siya ini talakbuk kalau mapinar ka jannam. Gaman makawa na yung suko niya. Inasal-asal makasud na siya rin na siya makasud. Amo na makasud yung mga yadto kaya utangan niya. Hangkan na yung pag-utang yan, hambukod na yung habiyata sin Rasul. Wayroon tao makasud sulga halaw mutang. Misan mo pa pindahon mo na yung utang, bukod na utang, loan, utang damasi. Yan. Bahasa Anggalis masadyad to. Sa utang da. Karena subay mo bayaran. Hangkan na yung mag-utang subay tantun. Kita kahiyo Umar ibn al-Khattab, hambuk waktu. Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Kaya kulangan siya gasto. Diak ni anak ni Abdullah. Ya Abdullah, kadto kaulaw niya hatri surin. Dahain sulat-sulat ko ini, pawasahan kaniya. Sulatin Umar, pagkadto pa tri surin, biasa na riha. Na, laong niya, ya kau tri surin, mangayo ako kay mo advance. Pasal magkulang ako paggasto ko. Pagkita niya rihan, sinamin, treasurer, ay, kalong niya kuma-advance, sinamiril mu'minin. Siulatan niya isap, hababa sin later dayad to. Ya amiril mu'minin, bang mumatang to, inumul mumabot pa konsum, pautangon takaw. May tayad tumihating sulat niya, malasa si amiril mu'minin, di mabaya, abutan, matay, halaw mutang. Pagbasa si Umar ibn al-Khattab, ay nakalaw niya magbalik. Pasari na. Ayaw na kaumutang. Yan. Yadtuin, hugot sin, pamaubog nila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mabaya abutan, aun pa, ayaw pa kautang. Amin alta yaon, alta lugya kanila. Sumakawa, bang sila maabot na masuok na? Panahukon na nila. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, kita kuno din doon, mga upakyat tao doon. Masuok na, mugto na kumanin napas. Kita ang mga upanakapin doon. Kadtuan na. Tukbalan man to pa mga tao barhajat. Mahitayad to. Pasal maniguro sila ingkatan, sinalta yung kanila, may nang nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan yan to panaugon nila. Si Abu Bakar as-Siddiq, sung na mawapat, dia akin asawa niya. Yan tulong niya amin kuantayaon, tiyanom tayaon, panaugan naman to. Mahita. Sabab ini ikaw sa lugay mo buhi tumtuma, aun budget mo rin Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw patayon bang aun budget mo.
Sabang way na, misan da kaw nahipo sinalta halom simbay mo, bukton din na pas mo. May ta, inalta halom simbay mo, bukod na kayo. Pagbahagian na sinbuhi. Amo yan. Pagbahagian na magto sinbuhi. Bihanin mga sila na kaunayad to. Damit yan, yung mga tao amin mabawbuk hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita magbisara yung simod nila mabarakat lang bang sila makabisara hambuok din ha mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Abdullah ibn Safwan radhiyallahu anhu inagi niya qaddamtu asyam fa ataitu Abad Darda fi manzilihi falam ajidhu wa wajadtu Darda faqalat aturidu al-hajj al-'am faqultu na'am qalat fad'u Allah lana bi khair fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul da'watul muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bih amin walaka bimithli. Kita kawin duaan nila laung Safwan Ibni Abdullah Ibni Safwan miyadto kulong niya pa Syam at iniring ha Madina miyadto siya pa Syam timulak madto pagabos lang niya miyaksud ko hi Abu Darda hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkadto kulong niya pabay nila wala ko piagbaki Abu Darda sa iabutan ko roon hi Darda at niya asawa hi Abi Darda. Nalong hi sin asawa hi Abi Darda kaniya. Mabaya kalong niya maghaji. Laong sin Darda. Iniyan hi Safwan. Ya Safwan mabaya kalong niya maghaji. Laong hi Safwan. Naam. Huulong. Mabaya ito na ko lang maghaji. Malukay ni biya mga angan-angan ko ni maghaji. Way pa ako nakahaji. Nalong sin ini Darda fad'ullaha lana bi khair. Pangayui kami duaa pakarayawan. Diha. Sabab lang ni kami ni naamo na sa ating piyanawi. Abu Darda yan to. Maksud na mo ini maghaji kami. Napangayui kami duaa pakarayawan. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ang kanta kulong niya iyan nagbaita in Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun kana in duaa sin hambuk muslim hatay manghud niya muslim hamin parkala gaib babisin makatanto imian ko magtuy-tuy bihan makahaji kaw bang bukon Rasulin nagbaita. Nalong niya. Tatay maun, indua ayat. Naroon na yun, piya ngayuan niya dua. Sabab may ta, laung sin Darda. Hangkan laung niya tay maun, indua asinamin Muslim. Kullama da'a li akhihi bi khair, hatiap-tiap, mangayu siya dua apatay manghud niya pakarayawan. Aun malaikat diara aksin Allah Ta'ala sumaksi kanila ruah. Yaun. Sababing kita di muta sa piyang daakan sin Allah Ta'ala. Di matangkis dengan piyang langan sin Allah Ta'ala. Yanin malaikat iban na to pakain-pakain kita ni. Di mutas yan.
Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Biyata sin mga malaikat, kami ini injo majarakan yung halaw man sing gumi ini sampai dito halaw sing surga kamera magjarakan yun. Nah, amo yan to. Kalal malaku al muwakkal bihi. Bang dumuwa anayin hambuok Muslim hatay yung mangud niya Muslim unay na si malaikat yaw na mo yun diaksin Allah Ta'ala amin. Uno-uno nirwa amin. Ya Allah tay ma'a. Ya Allah tay ma'a. Ya Allah tay ma'a. Uus ito unay na kisin Allah Ta'ala wala ka bimikli. Aun nalong niya kay mo biyasin kanila. Aun na kay mo biyasin kanila. Nangayo adya ka dua. Hilihil na sin Allah Ta'ala biyasin kanila yan. Kita tahu ya. Akan ni mahal ka dengan mahal ka doon haon amunain parsugpatan si magkampung sarab ingkatan ibadat sa lagu-lagu piya pagsibo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin pag ini sugpat-sugpat sin magkampung maglawla siya yung pagkasilasa misampay kaaunan bugtuan niya nakaw sugpatun mura bihag to sabi niya to katantan siyabot na to adto yaunday sab niya makading katantan mapatot na to hinangon bang nato na hinang aw nasalbiya baita sin Allah Ta'ala karayawan na to sumakawa wala pa to si mang pattuod marayaw sabab awn labi mahal ka dahil nga mga yadto nasabot na to yadto in mahal ka dahil doon haon amuin kamaumuhan pagkalupahan sing kita niyo atawa awn wakto rin na to abutan yung mga yaon katan nga ang pagkakunahan na to ingaton sabab na yung pag-ingat sin ilmo dahil Allah Ta'ala inyan kakunahan na to katan sarta wajib binukuman niya yung pagmaingat manjari intungod pasyabot na to yan to magkaukampong maglawlasya in family inyan tiyawag siyan training ground simpag kasilasa. Doon kita niuhan ianad sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun labi kasihon na to dahil nga pagkasisim magtaw tayo manghud maglawla siya aun mahal ka para yung sindoon sa misan pa inyaon bang siya nag-akad na katantan maka na to indua double maka na to dahil niya ito pangadyan ta nakauna maka na to dahil huli sabi abay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato wa man khafa maqama rabbih jannatan bukon ang buksul ka inhiril kay mo duha wa man khafa maqama rabbih jannatan wa min bainihima jannatan upat surga masyaallah ikay magdapa-dapa kalau kesenangan amo na yung perkala maksud to piyagdaakan sin Allah Ta'ala ha pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na yung sambil biyantog sin Allah Ta'ala yung Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na yan sampai amo na tuod inahinang niya addat sambil piyang asubo si mga kasahabatan niadto kan Aisha radhiyallahu ta'ala anha biya di ining pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unun baita sin Aisha khuluquhu al-Qur'an in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na ing Qur'an mahamul dia so imana ni kignot kahiwal sin Rasul Qur'an bang siya himibal uno-uno na ukabahalon sin Qur'an yaon daroon amo ating kahunahan na to amin sumampay kita pa amin maksud biyakunan na to adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari muna rin hakatan amo na yung mga aturan atawa pangaddatan kagunahan na to
muna hinduan kita niyo sin Rasul unoy hinangon na to muna. Panagnan hinangon na to niyat. Pagpakay sin niyat. Inniyat di paglapal. Sabab inniyat injantong ta magamal. Pagamal. Indila tanyo magamal. Inanggaw ta pamaranan nanto magamal. Susubayat to makapagamal katan. Imbaran na to, amo na tindog lingkod na to. Rumuko, sumujud. Sa inmahinang na to, guidance sa katan sininang na to, amo na niyat. Magdictate ka to sing katan, hiwal na to, amo na niyat. Inarisin niyat, tindog kaw. Takbir kaw. Basa kaw Fatiha. Basa kaw Quran. Ruko kaw. Itidal kaw. Sujud kaw. Niyat yad tuin magbayta kay mukata. Amo tim magdictate. Innamal a'malu binniyat law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In amal sarta iban sin niyat. Nagaaga din hiwal iban sin dictate sin ini. Nasuway siya way roon makasasaw. Haot sinyad tukatan. Mukar na harapan dya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Batin yan katan, bukon sadya kita ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sin ummat nakauna payad to. Katan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hapo na to Adam sampay si mampay kahinapusan amunayin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul bayinah ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa inna Allah ta'ala nagdaak ding hapanagnan daak niya sampai pakahinapusan daak niya buat malainkan subay siya magtag-ipon pa Allah ta'ala ikhlas. Unin pagyanun ikhlas. Impagyanun ikhlas amuin miya magadkaw mattanim paghinang mo iwan iktida lang. Piil hinangon mo amun piyang hindo sin Rasul iwan sinamuin niat mo karna sin Allah Ta'ala. Bangkaw nagniat karna sin Allah Ta'ala wala nakasiruin hinang hapyang daakan sin Rasul di tayo mo. Miyama kadakatan kakahinang sin Rasul bukod ikhlas pa Allah Ta'ala di tayo mo. Sabab in rukun sin ka-ikhlas suway magkakadin dua. Rukun siya. Amo yan. Sambil biya itaharo kayong ayat Suratul Zumar ayat ang putag-isa. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Baita iya Muhammad in ako'y nilaong dia ako sin Allah Ta'ala magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin mukhlisan lahuddin. Ikhlas pa amin akama sin Allah Ta'ala. Bukong kato'y nakama Allah Ta'ala yung tag-akama. Karena sambil wita ni harway ng ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Susi magtag-ipon atawa mag-ibadat pa Allah Ta'ala bukon doon haagama yang Hindu Muhammad daak sin Allah Ta'ala itay mo amon. So inyaon katantan subay mag-akadiban simbay ta sin Rasul innamal a'malu binniyat. Sabab inniyat makapag-amal biyan sinagi biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man hamma bihasanatin falam ya'malha katabalahu hasanatan wahidah. Isi-isi nagniat intention hahambok hinang marayaw piyang marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala wala niya na hinang nagniat hadya siya isulat magtuwi kanya marayaw hambuok. Ida amilaha katabalahu 10 hasanat.
Bang niya nahinang, hisulat ka niya hangpo. Niyat sadya nakaamal na hambuok. Huwag niya panahinang. Bang niya mahinang, hangpo na magtuloy. Amo yan. Na, bang siya makaniyat pahinang mangi, niyat niya hinang mangi, walam ya'malha, wala niya nahinang, katabalahu hasanatan wahida. Bang aun niyat niya mangi, wala niya nahinang, hisulat kanya, marayaw kanya. Sabab wala niya nahinang. Ang kanya wala nahinang, pasal sin, miuka siya, minang, kaingatan niya ngayon, batal. Nahinang amal kanya, nahinang ibadat niya. Wa in amilaha, bang niya nahinang, katabalahu sayiatan wahida. Bang siya nakahinang, hisulat na kaniyang buok. In mangi. Nalong si mga ulama ta, ayaw makaraog in hambuok pahangpo. Nakapakain ninakal ta, maraogin hangpo sinambuok. Napila na yung naraog. Ha? Pagkahita. Pila na yung naraog sinhambuok inangpo. Bihan. Sabi kayo manan, magsambahay ang bihan, jumatad dyan. Naraog na siya nagtuwi. Nabiya din namang haylaya sadya. Sunnat pa isap. Way na tuod. Amo yan. Inday nga mga pagyanon doon. Inlago sin amal sin niyat. Aun biyata doon na ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin buno hatabok. Imbaita sin Rasul, inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatan illa syarrakuna fi dhalik wa hum bil madinah. Aun lang niya tao ha Madina, yadto na kabibiin ha Madina. Mga tumpukan sin mano siya ha Madina. Ingatan niyo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon lang niya piaglainan na to dahil hambok lokal, pambok lokal. Iban, limiw kita niyo sapa, bukon pila sapa, piagliw-liwhan na to. Iban hauno-hauno na iniabutan sinsiki na to. Kaya butangan, karena sadya amuyin, maaon sambil maaon yung pag-atubang na to, iban si mga kafir. Iban wayroon, kaya pag napaka na to, dahil mga alta, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay lang niya, aon waktu makananam na kita niyo sin, di na to kabayaan, hati niya makapagbuno, aon na kato masabil, aon na kato maaul, buat melainkan lamud sila yadto ha Madina, way sila nakaing. Long si mga sahabat pakila lahu, kayo padali kaya Rasulullah. May ta sila makakabagi. Sinya to sila ha Madina. Yari kita yung nagjihad fi sabilillah. Yari kita yung nagjihad fi sabilillah. Biadi long ning ka ini lamud nila yadto. Sina to sila Madina. Yari kita Tabuk. Na inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam habasahumul adu al-udhr. Fasyarraku bi husnin niyah. Nakalamod sila pasal sin niyat nila. Hati niya lang niya. Nauno sila, yung mga silad to. Nalingko sila pasal sinaun udor nila. Kaya tanyo rin nalingko. Ha? Basa sinuog. Yung mga taga-arthritis, bukon qualified mag-jihad. In mga taga-rayuma, bukon qualified mag-jihad. In utodinsiki, bukong qualified mag-jihad.
Imbutay mata, bukon qualified mag-jihad. Sa qualified sila lumamod habag niat nila. Amin banghadya ako lang niya makakita dito da ko magpabin. Banghadya ako ini makapanaw rito da ko magpabin. Subay ako makalamod kanila yadto. Lamod sila hakatan kignot kaibal sin nagdijihad. Dahil nga sabab sinuno, dahil nga sabab sin niyat. Ilago sin niyat. Masya Allah. Ikarwa, dahil nga mga di na ito manjaribo tawanan. Al-adab ma'allah azza wa jal. Amin pag-adat na ito, iwan sin pagbartabat na ito, patuhan na ito, rabulangan na. Na ito manjari akaw ning kapatot niya. Subay na ito hitukbaling kapatot niya. Hapos upaya isabi katukbal niya kapatot na ito dito kaniya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo di hirihiling kaniya, di na hikarihiling ka ito isab. Amo yan. Na, amo ito. Ubos beta si Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ay nikato. Kitaon niya, inipon niya, bang unuin, hinang hababaw sing gumiini. Bukon sa dyan, Allah ta'ala rin malipas kato. Bukon yan lang tamalaikat diak niya wat in kita wala niya nakita. Kikita kita sin Allah ta'ala. Iwan unuin katan kulang kabus na kaingatan niya. Sa amadya, kakunahan, mangayo kita. Bangaon kulang ta. Hangkan hasang bahayang hadyayan, irihil na sin Allah ta'ala magtuwi. Ingkulang kabus mo. Sa mayta, ito mo siya sabot. Halima waktu, makahangpo, tagpito ko, imiyan pa Allah ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo. Ya Allah, ikaw rin pangayuan na mo. Nayari na ako. Himinang sipyang daakan mo. Ikaw na yung bahala. Automatic yan. Nawang dia din, makaminsan dahang kapito, yung maatad dyan. Ubusan pa ikaw, may tentuhan din magpangdihil ka ako yan. Biya, patawad na inabsin mo. Misa na school yan, magka-absin sa dyan, hindi ka makapas. Nabiyan. Amo at tinuno niya. Suwayad to, hiruhal mo, insuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tampay biyayta niya, piyaimog niya kita, sindi siya pagkamusun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang mo itungon, in ni'mat sin Allah ta'ala, di mo kakausan itungon. Mana na yun nagtatakad ka to, in ni'mat yaon. So yung pag-yanon ni'mat, bukon sin hadya. Batin sin yan, ba na sinagyo ko kain na bukon saan ka to? Mayroon sinta. Why? Kana bang aun nakato, suway mo kau magtabat kaniya, sindi ihilan kau niya. Kana misaningan niya, iyan kau mali. Alta ko. Sa bangkaulong niya imian, mali. Mala kamin mal. Why alta mo? Bahasa Arab ito. Malak alta mo. Naman kayo men li wayron alta ko. Takaw yan? Laysa li malun. Way ni alta ko. Asal hapagngan sadya, pagtawag mo sadya, salway na kayo mo. In kayo mo ra waktu dihil. Doon mo makawa hawaktu yan. Ini macam Allah Ta'ala. Hawaktu uno. Una muna waktu 5. Ampain waktu 5 rihil kay mo yan, Allah Ta'ala yung tagsuko. Siyuko niya, haipon niya, harap ka niya. Bang mo pa kayon, ikaw yung mamakay ka niya, magbayad ka. Sukuton niya ka. Ang kanang kita makasudnar ka, bang kita na mag-ibadat.
Pasal tiyo hila niya yung waktu yon, subay yaon, dumakaw magkita ka niya, dumakaw magalop ka niya. Na-disregard mo siya. Imisan kau madto. Way mo siya hialgaan. Na ayaw Allah Ta'ala, misan taurahon mo magtuhon. Dito pa miyan na favorite mo lokal. Magbakit na rito amin pro. Atau magbakit na rito KCC. Wala kau himuha madto. Unin para saan niya? Unin para saan niya? Ya din Allah Ta'ala. Amo pa'y magdiril ka ito singkatan. Bus wala mo hialgaan. Na yan to. Amo yan, insuko sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to hikatukbal. So, uno-uno pa karadyaan, subay na kita magbing pa Allah ta'ala. Minsan yung miumutas na yaon, di na makatumtumtuhan, sa ada magbalik pa Allah ta'ala. Di na ka man dyan humarap pamano siya. Di na sila makatabang. Kanabitan kita sin Quran, Pafirru ilallah. Pahuy na kamu harap pa Allah. Bang kamu mahuy, ayaw ko mahuy parugain. Naon kayo ba na, nagbabano-bano na yan, maghula kuno sila ha Mars. Na may tayo Mars, yaon kan siyo. Bukong baon Allah Ta'ala rin tagda po. At man ito nakapabulan, may tayo bulan yaon kayo mo. Tidak. Naamo yan. Namo na muna hitukbal mo at tawahitunay mo insuko sin Allah subhanahu wa ta'ala paharapon mo kaniya. Ikato niya aturan subay na to di bunsakon amunin kalam sin Allah ta'ala. Unin kalam sin Allah ta'ala Al-Quranul Karim. Subay na to iniipaton marayaw. Subay na to luton marayaw. Sababing paglut kanya amal sa lagu-lagu. Amal sa lagu-lagu. May ta di malagbo, mamasadya ka o nahipo na ka sinamal. But in Quran bang mo siya biyasa, natalos mo siya. In tiap-tiap huruf, di lang ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangpo. Huruf. In huruf sing Quran katan 2,200,000 tagkauhaan tagduang nga ibu times 10. Aun 33 million mo magtuy-tuy karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Natangbos mo dyan Quran biasa. Nah, kaminsan nito Dabang mo mauusin Quran, basta tiap-tiap ang kapito na talos mo. Masya Allah, rin naman timba. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang muhiyal ka anin Allah ta'ala, halgaiin kalam niya. Biada hiyamak mo. Bang kau malasakan amak mo, ingkatan kaptangan hiyamak mo, halgai. Amak mo siya. Bang kau malasakan ina mo, ingkatan kaptangan hina mo, kay mo. Taima amarayaw. Pasal malasakaw kaniya. Amo yan. Sumuno. Pag-addat mo habaran mo. Matawad manusia, maingat magbisara pasal addat. Sa abaran niya, rin siya mag-addat pabaran niya. Taod. Matawad di mag-addat habaran niya. Manusia. Dahil nga mga pag-addat, paginhawabaran, beta kato sin Quran mahamulya, Suratul Syams, ayat siyam, pangpu, Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Nagparuntungan na. Yung mga tao naglano sinbaran nila. Kay inibadat katan pa Allah Ta'ala paglano. Pagsambahayang paglano, pagjakat paglano, pagpuasa paglano, paghaji paglano, insyahadatain paglano. Katan. Namayta ko rin maglano. Imbaita ka to sin Rasul
Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inallahu ta'ala malano sutsiri tumay mahaipon niya bang bukunda malano. Namay ta kita rin magsutsi simbaran ta. Kaya lupahan ta. Amuyad to. Damikian. Unoin hinangon si Mano siya. Amin maingat makaddat habaran niya. Muna-muna taubat. Suway hinangon niya. Habay-habay rakula yung pagtaubat. Biya na simbakas kaya pangadyan na mukda hindi mga wala nakatahadir. Amin saydul istighfar. Bang mo siya mabas sa sin mahinaat. Hawak to subuh. Sarta iniyat mo amuin matan-matan to din pagtawbat mo pa Allah Ta'ala. Ang pakaw abutan sin kamatay muri abutan sin adlaw. Alam sulga kaw. Bang mo mabas sa sin dum. Puasang bahayang maghrib. Matan-matan yung pagtawbat mo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kaw abutan sin adlaw. Matay kaw sin dumit to. Alam sulga. Sindi mabaya sumud sulga. Amo yan. Nah, hikaruan niya. Dahil mga pangaddatan sa hindi hawabaranta. Uwos sin niyat. Ay sin tauba. Murakaba. Pagjaga. Unuin jagahan mo. Jagahan mo in agama. Sinallahu ta'ala piyag agamahan mo. Ayaw mo siya rihilan kasatuan. Ayaw mo siya rihilan lumi. Sa ayaran mo marayaw kana labireng sin kumala. Labireng sin bulawan pilak. Batim bulawan pilak inununo na habalaw man sing gumini. Di mahinang sababi kasud mo sulga amuray niyaon. Suway jagahan. Ununo yung biyeta sin rasul kasud mo sulga amo ating kawaon mo. Uno-uno yung biyeta niya, di ka man jari sumuok ka niya, tangkis ka. Ibadat niya tumagtuy-tuy. Insumuno ka niya, muhasabah. Amo na yung pagbista sing ginhawabaran. So yung makatanto, mabot pa inumul na ito pakonsumo. Sabi ito, puspuson na ito yung kaagayagin na ito maginang. Biya na sinhambok. Mag-ibadat bihan. Matuyo mag-ibadat. Matuyo magpangadji. Laong niya. Kung ka umalop na pasambahayang. Subay ka timindog umalop pa Allah Ta'ala sa kira-kira insiyang bahayang mo. Last sambahayang mo. Alam sing gumini. Last na. Na maid na ka. Hakumi. Amad to. Naamot yung pagyanon, nakuno siya. Naghisab na siya simbaran niya. Bista niya na yung baran niya asal. Na ini kaupat niya. Mujahada. Pag matuyo mo, himinang simbiyandakan siya ng Allah Ta'ala. Hakadar kakausan, wala na kaw liwos bang murid kakausan. Moting jakahan. Sumuno, kapatot sindua maas. Mahaba sa inibisarahon. At sumakawa, nakamataod na kita naguno. Nagbisara pasal ini. Indua maas, na hinang sabab sin, kaya lahil na to padunya. Maas sibo da siya Muslim, iban kafir, subay na to halkaanin siya maas ta. Silaon ninang sabab limahil kita padunya. Kita kau sin historikan Nabi Allah Ibrahim. Yung mga kanabihan na kauna. Di sila, ihalkaan nila maas nila. Misan da kafir. Bihan. Misan anak sin Abu Bakar As-Siddiq. Inina niya rimatong pamadina. Kafira. Insiya muslima. Namaid siya Rasul. Ya Rasul, lahina ko yari na lang niya Madina. Sa kafir pa siya. Uno ya unlong niya. Kung anon po,
pariharaon ko, kawaon ko. Tong si Rasul kadto ay ina mo sadto. Kadto amisan siya kafir. Hinang kautaurain kaniya. Kadto. Ngabi yan. Di man jadi pag-amahanin ina mo. Sa kaulo labi na kaurain kaniya. Ama mo ramit yan. Dito man jari. Na, uwos dito hadto, kapatot na sin anak pamaas. Taon kapatot sin anak hamaas niya. Uning kapatot sin anak doon hamaas, hinduan siya sin pagkakama. Dihiran siya sin kakukunahan niya. Amin di mahinang pangusiba. Mang siya mangadji uno-uno kabayang pangadjion niya. Tumakawaon siya, guidance deng harwa maas. Amo hindi siya malugpasin waktu niya, akabuhi niya. Uwos deng doon haon, sin anak, amo na yung doon magtiyaon. Inusok, aon kapatot deng asawa, imbabay aon kapatot deng habana. Damik yan yung mga yan. Kikita na ito yung kahalan. Kapatot sin, ini babae ring habana, kapatot sin ba na ring asawa, uwos yaon ang pakita lumaton pa magtawtay manghud. In magtawtay manghud, inya matarang kato taniyo katan, aon tuod, pagmartabat sinambok pahambok. In ama, ibantay manghud sin ama, intindo kanan niya ama da. Bang wala na roon hiyama mo, inamaon mo ama mo. Dahin ka na ama mo. Bihan. Magkuno yan. Amo na yung pagyanon long niya, amuin akarib, al-akrab pal-akrab, masuok pasuokon mo. Bihan. In pagadat hamaas mo, amo rin pagadat mo hamaon mo. Amo rin pagadat mo hainaon mo. Pagadat mo kan ina mo, amo rin pagadat mo amon mo rin kan ina mo. Iban ha inaon mo rin kan ina mo. Sibo da. May pagbidaan. Na, imagtay manghud, imagulang pamakulangon imanghud, pamanghurod. Para ka ko manghud, magmartabat imanghud ang makulang. Bihan, sabab siya makulang. Bihad to yung naturan ni. Uwos yan to, ang pana, maon pa, magpangdaig. Magpangdaig, matarang. Inikatan mang nato hikatunay, aun amal madawhat na to. Bang inhapang daig mo yaon karna magkampung, dua maka mo karayawan. Atu, hal sin magpangdaig, aun kaniya amanat. Hahal sin magkampung, amanat. Hahal sin agama Islam, amanat. Tu, dengan sipak-pansipak. Bangin pangdaig mo Muslim sadya, aun duarwa. Bangin hapang daig mo yaon kafir, aun dah. Amo na yung magpangdaig. Subay na kao nagsusulot-sulot iban sila. Batin sila tumapang na kayo mo. Bang parkala, sin kauman. Dihan, diyan tumaig. Uwos din dunhan, sampay pa kafir. Aun kapatot sin kafir, dahin ha Muslim. Aun kapatot sin Muslim, dahin ha kafir. Kapatot sin kafir, doon ha Muslim, amo hindi siya lunggoon sin Muslim. Hirihiling kapatot niya, bang uning katanaman niya, bayaan niya. Damik yaning kita. Bukun ta udyo-udyoon, bukun ta unuhon kata. Uning katanaman niya, roon siya katanaman niya. Kasupaya way hiluhala. Amo yan. Naman jari mari kita pa pagsugpat sindua, pangadyan ta nakaunaywan sinini. Amo na in adabul uquwa fillah wal hubbu wal bughdu fihi subhanahu wa ta'ala. Pangaddatan simpagtawtay manghud haagama. Impyagbidaan simpagtay manghud haagama iban simpagtay manghud magkampung, impagtay manghud pagkampung one-sided.
May ta one-sided. Ay in pagtay manghudakwan, both side. Magtay manghud ka, iban siya. Sa inikaw subay magpatiag. Bangkaw bugtuan niya, sugpata. Supaya makaaming karayawan. Sumakawa haaga ma-Islam, in pagkasiha ka ma-Islam, pagkasi pa Allah Ta'ala. In pagdukal ha ka ma-Islam, pagdukal hangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangaon karugalan mo, suway in karugalan mo, aming karugalan sin Allah Ta'ala. Di ikaw man dyan magdukal amin ikaw, personal mo. Baran-baran mo. Suway karugalan sin Allah Ta'ala, in karugalan mo. Sa bukon in karugalan mo, imbaran sin tao. Amin hinang niya. So pamaon nagsirik, ay mo karugalin nagsirik. Hawa sa siya. Unsur akaka daliman wa madluma. Taba nga intay manghud mo na anya iban sinangan niya. Uy, lomsin, mga sahabat ya Rasulullah, biading kaki magtabang. Matarang kamo, bang siya na anya suway sa tabangon. Biading kaki magtabang hataw ng anya. Pahundungan niyo siya simpag anya niya. Tatabangan dakulak kanyo. Bihan yan. Naamoy at tuin, panghindo kato sin akamata. Supaya madawhat tain, lasa iban ulong sin Allah Ta'ala, ikatukbal kato, inyag tutyata kaman niya hanggatos. Ay kasiyaman tagsiyam, lasa iban ulong sin Allah Ta'ala kato. Bihan. Amo yan. Dahil nga mga pagkasilasangan sin agama, tiyo-tiyo masabot tayo ni, kalumiyapot ni time ta, di mo na kita waktu, insyaAllah, usun ta dyan ni tiyo-tiyo. Inna hawla al-arshi manabira min nurin alayha qawmun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul nabiyyuna wasyuhada. Qalu ya Rasulullah sifhum lana. Faqal al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutajawiruna fillah. Baita sin Rasul aun lang niya ha likusan sin aras. In aras amunin lokal sin Allah Ta'ala adlaw akhirat. Na limilikos sa aras sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sila yaon nakawidda sila hataas. Kamatauran niya rewa ba in sila iaangkat sin Allah Ta'ala pataas. In mga manos sa ini alayha qawbun libasuhum nur. In panamong nila nagsisilak, nagsasahaya. Wujuhuhum nur, in pamayhuan nila sahaya katan. Laysu bi anbiya wala syuhada. In mga sila ini bukon sila kanabihan, bukon da isab sila mga parang sabil. At inibel pa ordinary tao. Isu sila ini. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Laung sin Tagalog, nainggit kanilain mga kanabihan iban si mga nagparang sabil. Parahal bukon sila kanabihan, bukon desab sila mga nagparang sabil. May ita nainggit kanila. Nalaw ya Rasulullah, may ita sila to. Isyo naman sila to. Si patakuno kamo, bang isyo sila? Hinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutahabbuna fillah. In sila ini nagkakasila sa ridwa dunya hangan sin Allah Ta'ala. Nagkasila sa sila, nagtaymanghud sila hangan sin Allah Ta'ala. Biya na sin jimato ha mga muhajirin at ansar. Pagdatong pa Madina sin muhajirin, biya pagtaymanghud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in wayrun alta dihilan sin tao Madina alta.
Sampay aon paraing kanila, duwain asawa. Yatay manghud ko, duwain asawa ko. Pag gaway asawa mo, pi ikaw ring harwa asawa ko yaon, butasan ko hipa asawa ko kay mo. Itakaw yan, makatawakkal. Pasal simpag tayo manghud agama Islam. Unoy nakikaniya, ayaw na isabing bihato, nakalando na itab. Sa Hindu ihadya ko sindahan patabo. Mana niya, Hindu ihadya ko mag-usaha, bangunin usaha riya Madina. Di nakakunahan mo ka ako hirhilim mga yan kata. Alhamdulillah. Bihadto yun sila. Bangaon mausaha sinambuok, pag-uwi sin mahapon magbahagi. Nakausahay ng buok magbahagi. Sampay ang buok waktu in Umar ibn al-Khattab, pagka siya malayo deng nga Madina, yato siya hakuba naguhula. Magpanaw pa siya sumud palaw si Madina, magpanaw. Laong niya behin na tayo manghud. Kau ni tagtod kita. Labi din laong niya, magsubli ba kita? Ikaw yung mga ji madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam konsum, manglagi sa bakusaha. Ubus lang niya pag-adlaw ang buok, ikaw sablong niya mag-usaha ko sa mga madto para Rasul. Magsubli kita. Ubus lang niya magbahagi kita pag-ubus. Nalong niya okay na. Umusahay ng buok kabuhianan. Pag-abot si mahapon, nalong niya rin na usaha ta. Alhamdulillah. Kay minto nga, kapinto nga. Nalong niya, ini ikaw sablong dito Rasul. Nalong niya kayo mo nakatan. Asal dahapal ko na. Pinil niya nakatan. Kita kau yan? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم